بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات الأحكام من سلسلة المريع بعد كمجيفاوا آية كي البقرة ستيك هديه دين أدي البقرة ستيك هديه تين بڑا حکم تکا گولے آیت کی ستیک هديه تمناي البقرة ستيك هديه ديوانا تكمن الله وحي قرافني يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أني إمام بجميستكنير كلوا من طيبات ما رزقناكم تمن رزقلانge debbi هي رزقون تباميهم كابو يولش واشكروا لله أي تباميهم الله شكر كراش بيتانغا كيت قرآنغا لفظ سيدا کو بیان کرا فنی تباميهم كاولش اكلانge debbi هي رزقون تباميهم كاولش واشكروا لله ادي كلامه تبامن شكر كراش ان كنتم اياه تعبدون اي تباميهم هم اكني الله علكم كراكمغا وانم اكلانge هم اكني علكم كرا توحيد باهل ورينكمغا وانم اكلانge رزق كربي حلال هيو رنگلو تكدين تباميهم كابو هداش ايمان باهرنا مخاطب قرب الله سبحانه وتعالى ارشاد دبا فهوغا دم بتانغ بيان كرا فوني اكلانغ علتكن حرام كربي تكديغ ترين بايت تكديغ واق اصلكي تكديغ حلالو اصلكي حلالو میں ابن ابو کے معنی کی اچن حرام کم کے دلیل کابو تکدیغ ترين ابس اچن حرام کم کے دلیل كيت قرآن نوتا نبي صلى الله عليه وسلم صح سنة وارد فا نوتا قرآن کا سنة کا وارد فا تکتی گترے حرام اچکا وتر نوا قم اچے حلال اچ قرآن کا سنة کا صریح نص اچے حرام وا کوئی جیام اچے حرام وا ادی سوت میں نصوغ حرام كربا فاوا اتشك حرام كربي حرام كرا فوا رغا اي حرام كربي اتشكا افدا صفتك نوتا سببتك نوتا سبب ورجكم غوانما اتشبس حرام با اي نصوغ سيدا بيان كرا فنتس اتشن حرام كربي نصو ان اتشك سبب اي نصو وارد فانوا اتشكا وتيما اين لبه گلون مين لبه اي سوبتكا حکم وارد فاوي اتيگه حکم ہم وارد فانن اتيگه حکم بسوانی اي دیتيگه صفه سبب اگبات مثالك مستوى اچ وجيا بانگورا الله حرام کرا اي مستوى حکم اچ اي حرام اچ حدیث کے وارد فا چدي ايگه نان algomenda kandalu bapa waki echen haram ehem bayan kura banedas e elle nota sabab anna kommechen e qiyas kore ehem miga اصلكي هريها تكتشكي بس حلال وجه ام حلال وجه تفصيلكم بيان قرا فنونا تفصيل قربا فوناني حرام حرام كم ايغي فانوا كومچكي اي حلال وجه ام اصول في غور بداوان الاصل في الاشياء الاباحه تكتيك اصلكي هدو ايگيت قرآن کا اللہ سبحانہ تعالی بیان کرا پونی بمگا واہ ریہ اچ تبامہ نٹکا اکلا مفدوی کا اے میں کہ استثناء کرا فچ نونی کو میں چکی سہر من نے کہ فائدہ نیگون خودچ اے میں مانے کہ اچن حرام کما دلیل اگون میں گن جے
echen haramkamge dalilu netun ei echen halalukamge dalil මෙවැනි එච්චෙන් හලාලුකම දලීලු වෙන්නාෂේ කුර්ආන් නොත සුන්නතුන් ඒ නෝන් සුවල් එවැනි එච්චෙක් හරාංකම්ගේ දලීලකි කොබෑ එච්ච හරාංකම්ගේ දලීල දෙතිජ්ජේක මානේකි අස්ලු උද්දාගේ දශම් ඒ උද්දවා ඒ අස්ලා ඛිලාෆ දඅවා කුරා මීහා අබදුස් ජෙහෙනි දලීලු ගෙන්න අස්ලා ඛිලාෆ දඅවා කුරා මෙජෙන් දලීලු ගෙන්න මීහකු මීහෙක මච්චක් මාලි තුහමතෙක් ජිනායි තුහමතෙක් උෆුලා රොග අස්ලකි එවස් ඉන්සානකි කුබරි එන්නු එහම එක් දවවා කුරා මීහා ඒනගේ හෙකීගේ zariya එකන් සාබිත නුකුරේ අනිදකු අස්ලු මීහා ඔන්නානි ඒනගේ zimma බරිය එනේ කුබරි එන්නු එම අස්ලා ඛිලාෆ දවවා කුරා මිය හෙකි දක්කන් එහෙන් ගොතක එකන් සාබිත කොද්දෙන්ජේ ඒ සාබිත නුකුර විජියා ඒනයකි අල් අස්ලු බරාතු zimma එමියක මච්ච කුෂෙක් ශරයි ගොතුන් සාබිතනවා කොම්ම මීහකි කුෂෙ නෙක් මීහක අස්ලුගා ඔන්නමි එම හරාන් තකෙදි තෆ්සීල් को වනි බයන් කොද්දබා එක් zariyaen ආගමන්න හලාල් තකෙදි වෙස් එවෙන්ගේ අදි බයිත් තකෙදි ගවා කුර්ආන් ගැබුරි හලාල් කොම් බයන් කුරාපස් සතේ හද්දේ තිබ්බනාතු බයන් කුරාෆෝනි إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ماني من الله تبامه مچن حرام كربا كان كشوري الميتة ملتكچاي والدم لياي ولحم الخنزير أورمهاي وما أهل به لغير الله الله के इसम फुलनों एहन तकच्चे के नंगण वे कतिलेफावा तकच्चाय मी अल्लाह आराम कुराफा तकच्चे फमनिल तुर्रा मजबूर वज्जमीहा गैर बागिन वला आदिन गैर बागिन वला आदिन मजबूर वज्जमीहा ऐ नुकियमंतरिकमे නොද හද්දුෆානාලා දියුමෙ ඒන කිබාග නෙති ඒනේ දිමාවච්ච حالتකු මජ්බූර් حالتක ගොස්සිමීහා ෆලා ඉස්ම අලයිහි මිතකතින් කෙවමකුන් ඒනාග මච්චක ෆාෆෙ නෙති ඉන්නල්ලාහ ගෆූර් රහීම් හම්කෂරුන් අල්ලාහුයි ගිනගිනෙන් ෆාෆුස්සවා ඕගාවන්ත ඉලා මිතාංග මේ ආයත කවුම නෑගෙ මෙදනි මොළතකති හුකුම් මොළතකෙච්චකි කොබෑ අධි හමයකුගා මොළතකෙතිගේ කෙවුන් කුර්ආන් මොළතකෙති කෙවුන් කුර්ආනුගා සොරි එනසුන් හරාම් කුරාෆු එංගිරුගා මොළතකෙති කෙවුන් නූන් එහෙන් කමක බේනු කුරවිදානති මොළතකෙති මේකේනේ අල්ලාහ්ගේ ඉස්රෆුල් නුගනේ කතිලේෆාවුනෙච් මරෝෆුනෙච් ඔත එහෙම් ෆරාතක නංගනෙවෙන් කතිලේෆුනෙච් मीन एब्बे सिच्चे केवम के आरा अयाकुगा बितागा मुलतकेच्चा लेया और महुआ के बया ए मिच्चे केवम के आरा केवन नु गेहन कमक मीन एच्चे बेनु परविदान तो मस्नु गेहन एच्चे और मस लहमुल खिंजीर और मस्नु गेहन एच्चे और गे हंग एगे केहरी मीन एबसेच्चे मिगितरे बदेतो नोदेतो मजबूर वज्ज मीहायं हलाल वनी किहा मिंबरत मजबूर मानपुरानी कीनेतो अदि मजबूर वज्ज मीहाय केवं हलाल तो वनी केवं वाजिब तो वनी मजबूर वज्ज मीहाय केवं ए हुद्द कमेतो इख्तियार वे कमेतो रोडियम एना कान जेहेनेतो अदि ඕරුගේ හං දිබාව කරවිජ්ජියා ඒ බේනු කරවිදානතෝ අදි ඕරු ෆියවා එහෙන් ඉච්ච විස් මොළතකේ තීගේ විස් හං දිබාව කරවිජ්ජියා එච්ච බේනු කරුන් බුද්ධවානතෝ මේ මිරේගේ මේ ෆිලාවු වරග මේ වාහ දක්කාන් බයි නොක්ත
eme fortama al maytatu mulatagecce algon men mihar mita mitibbe umuruge befulunna mulatagecce bonima amuko egene enne algon men miharuge zuwan kudinna mulatagecce bonima hiwani ei kuniye fahunnet mulay fahunnet tanta gina dos wegen lubaya fahunnet endo mulatagecce ge mita Allah subhanahu wa taala isuful zikur nukurevi katilei fawach nuata maro fawach katilenje janawar Allah isuful ganefa katilenje janawar e isuful nugane maro fojja nuata ehem farade ge nan zikur kore katle vijja e kommeche ki ei mulatageti terege himeche ei hara vecche awmeche kewmak dem migotun mer janawar ge teren deche katilumaka anula halalu gembe ei mahay goffulen awmenke garadus hadis gaswe uhillat lakum maytatani wa damani tibamun halal wegembe mulatagete iteren dechekai de le tang le haram wegen bawak ba kura fangiru awum lege bawata adi jehilan fa amma al maytatani mulatagete iteren halal wa decheke mane katilan nujehi ecche marui makkewon huddawa echeki fal jaradu emikini jarad mikini garad fal jaradu wal hutu garadai mahe kandugo amastuje katila e marui magumna keve adi eggamu goleche garadaki maskastune keddigis keveche awumna katinulies edeti woni halal kurmin istisna hadis wa amma damani de leki halal fawa e ayatugo be le haram ko bitanga lege muradaki ehin ayatek da tafsir kurai fawa le ei au daman masfuhan ohorigen dale egmaniki janawar katila ayruga ewagot ohorigen enne le ei haram bitanga le hamekin bayan kurapodi ehin ayatek ei naam suratuge satek salis faswana ayatuga bayan kurafe elege sifa ei أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لأخرجن دالة نوتا أورمه بتاعك بيان كلام إكترين استثناء وجن دا ليكترين استثناء وجن دا ده ليك يوهم متى بيان كلام فني أي فالكبد والطحال أي لاغوندي أي مي لاغوندي ما هو كاوم ميك لاغوندي أي ليه إك ميغندا كيس أي ليه إده تشكي ليكترين حلال وجن وا ديش em Allah subhanahu wa ta'ala isofur zikr nukure marufa wa komme janawaraki mulatageti tirega himenenech suratul maida ge timmana ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mi janawaru tere mulatageti ge ituru baatake tafsir kurwa fa algomen e ayatu ga eba ituru tafsir kurana hennamas mitanga e zikr kollan ei مائدة سورة تيمان آية الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق بتانغا جنوار وترين ملتكتي كتوغا بيان كوريفا وتكتش إبا وتكي المنخنقة أي نيوا هاسكولاغ مرالا فنج والموقودة أي بارك اتشك جهاغ مرالا فنج غاغدكم ميغو جهاني جايت مرالا كاتلنيك ونيام شكار كرا اصول تير جهاغ بسمك يا تير جهاغ اي ليه هوروالاغ مرالا نيكيرو mer tuum echek gos ena Allah ge sufro zikr kofa fonwala tire uniya hatiyare e gos ega jehigen edi kefigen marwa ko vejjiya me huddawa shikar ko ban hifaich ekam ekala ka wenne tiniha e duni ena ge elli magos ege fahatum bita gos ege jehuni kafaage nogos uni galun jehuni ya maroi egota ecchku jaha marala hunnechi ei mulatageti terege himenech
eche huddenwa wal mawqudatu wal mutaraddiyatu al mutaraddiyatu ay matin vetti marwach पर्वत एक मती बोले को सोसाला बिम्मच वेट्टी मारुवणी इमारत एक मती वेट्टी मारुवणी ए मती गोलम लगे जनवार बकरिय गिरिय नीचे फुरुलाया वेट्टी बिम्मती की मारुवणी एगो तो मारुवा अच्छाई वन नतीहत अन नतीहत ए देती देच तड़ापोला के मारुवा अच्छ हमला दी उलियास के देती देच तड़नी तड़ाता मारुवन ए बच्चे एवस मुड़ते के दीते रेगोन वमा अकल السبع अदि शिकार कुरानी मिनिका जनवारे कालागे मराहला कोन्नच एवस मिगितरे गवन एगितरे इस्तिस्ना कुरवनी इल्ला मा दक्कैतुम एगितरे तियबामि हु कतिलाफि एच्चे मेनुविये एक माने की मिसालक एच्चे मे नेवा हासफ एंगेच्चे कोमसरक लोडो होती एति दिरिहुरी मारेन्नोए ए कोमस मिया को एकाल अनियांगे दीपो मारो मोकुरेन कातिली हमें को तक मतिम बेट्टुनु एच्चे बस मारो मोकुरेन कातिली हमें को तक दे तड़ाफुलागम बलवीमस एति मारो मोकुरेन कातिली एगो त इनिका जनवारे एं अनिया को गोना को के आनिक को फोबस एस मारो मोकुरेन कातिला भी एच्चे मेनुविये मी के तफसीर अने तफसीर की मी जनवार तो उतरे विकाल हालत का नुदनिस सलामतुन तिब्बा तिब्बा में कतिला वेच्चे मेनुई कतिला वेच्चे के हालालुआ ए हदीस मारदुन आसवे बय असाबे कलुन जनवार ची मति वेट्टुनीमा ए मारो मुकुरिन कतिलागिन फरी कुलुआ एक दिरी होरेज्जिया बलवीमस एम एकालच्चे मेनुई वन्नानि मिदेन्नेवि मुळत गेतिगे तेरेक एमा मी पितागत मुळतगति गितरे बयान करे देबावत एई एब्बावत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला गी इसमुल जिक्र नुकरवे मिदन्ने गोत मरवेगेंदा अनबाच की वमा उहिल बिहि लिगैरिल्लाह अल्लाह पेवा एहम फरातक नंगणवेගෙන් कतिले वेච්ච බුදක් कतिले वेච්ච शैतानක් कतिले वेච්ච तोगूतක් कतिले वेච්ච मिवेस मिगतिरेगा हराम बेगिंबा तगित एम्बिमा देन्नोति बैंकुरा फ मजबूरो मुगवा मजबूरो मी ए इंसानाय कान एच्चेन नेतिबा एना कुर्मतिगा कान लिबेन हुरि हमेकन एच्चकी मुळतगे तिकमुगा नुवत ऊर्मस्कमुगा वेफा एना ए नुकाफिकमुगा वानवा अदि कायच्चेन इंतजार कोग्गेंबस एच्चेन एनागे फुराने गेल्लुमुगे कुरिन लिबेनकमुगे उम्मीदे एनागे निक्कमुगा हालतेग्गा ए हालतुगे एने होरि मजबूरी हालतकस एनागे फुरान मुत्ति कुरुमट्टक ए नुका वाने एव्वेस गोते नेति एम्मे मिहारति मजबूरी हालतकस दियाम दें एने केवमे हुद्दवनी किहा वरकत फिगो इल्मर मिदानवान अद-दरूरात तुबीहुल महदूरात मजबूरी हालतन हराम कंकम हुद्दकुरे मे कायदा के दशुं अन्न एहिं हम कायदा एई अद-दरूरात तुक़द्दरु बिक़दरिहा मजबूर मिंकुरवेनी एगे मिनुन्ने मजबूरी हालतेग्ग हुद्दवा कमेक कुरवेनी ए मजबूर नियापुरा मिंबरकस एम एने एकं हुद्दवी एनेगे फुरान सलाम कुरुम मक्कमुगा वेज्जी ईमा एने एं कें हुद्दवानीवस एनेगे फुरान सलाम कुरुम हुद्दवा मिंबर एहमे की कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए एनागे हितुगा ए फाफेन अरागतुगा हद्दु फानाला दियुमुगे उरेदुमुगे एब्बस्काला शौगे नेति मजबूर वज्ज हालतेग्गा कुरा कमेगुतुगा बयान कुरा ए मिसालक मिये कुरदान बंगोरा बोहितो नुने मिये कुरदान ऊर्वस काहितो मुट्टा एने मेहर मजबूर हालतक एक ऊर मायक दिया मेने हितेंगरी अमे फारमोदि मिति कांदिवि फरंगල කාලම් වන් නුන් ඒනගේ හිතුගා ඒක පාව ඒක නුරක්කා තරිකේ බොයි ගෙන්න සේනේ මේ හුද්දවණි දොරූරි हालतක කියන දියාම ඒ දොරූරතු නියා කුරා මින්බර
මෙහවර ඒනේ එච්චික්කිය උන් ඒ හුද්දකම එකම කුරින් දෙන්නේ වේ අවගොණ මිදන්නවනි හුද්දේ බොන අයරුගා ඒක හුකුම් හුද්දේත්තෝ අන්නානි ෆිගු ඉල්මුරින් උසූල් ෆිගුගේ ඉල්මුරින් කුර්ආනුගේ ආයත්තකුන් ಹುಕುಮ್ತ ನಿರುಬ್ಬಾರು ಬೇನು ಕುರಬ್ಬಾ ಕವಾಯದೆಂಗೈ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಕಮೆಂ ಮನಾವೆಫ ಎ ಮನಾವಿ ಕಮಕ ಅಮರು ಆಸಿಯ ಕಮೆಂ ನಹಿಯಫ ದೆಂ ಎಕಮೆ ಕುರಂ ಅಮರು ಆಸಿಯ ದೆಂ ಎ ಹುಕುಂ ವಾಣಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಮಿಸಾಲಕ ಹುಕುರು ದುವೋಗೆ ದೇವನ ಬಂಗಿಯ ಫಹುಗ ವಿಫಾರಿ ಕುರುಂ ಹರಾಮ್ ಬನ್ ಎನ್ನುಂಟು ಫಸ್ಔ ಇಲಾ ದಿಕ್ರಿಲ್ಲಾಹಿ ವದರುಲ್ ಬಯ ವಿಫಾರಿ ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟಾಲಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಿಕ್ರದ್ದಾಶ್ ei hukurdu devana bangi imamiya minbare den qur'an ge menani fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard namadukon avadi vejjiyam tibamin bimga masekkekon ulesh waki wagutaka manawefa e manawi kanta kurang amuru mennani amuruge aslu maaneki wajibu amuruge aslu maaneki wajibu මිමාන බලාෆියම් නමාදෆෝ මසෙක්ක කුරුම් වාජිබ්තෝ වානි උසූල් ෆිගු ඉල්වරි බිදාවයි අමර කුර්ආන වදීම බිමුගා ෆෙතිරි මසේ කුර්ආන උසූල් ෆිගු ඉල්වරි බිදාවනි ගෙන්ගොළු බකායිදායකි කමෙන් මනාවුම ෆහුගා ඒ මනාවි කම කුරන් අමුරු ඇසියම් ඒගේ මානේකි එකම මනාවුමගේ කුරින් එකමගේ හුකුමරේ එඹුරි දානි එක් මානේකි hukur namawuge devana bangiye kurim befar kurun oti hudde fobba manawi den mennani amuru ama e amurum bedeha ko deni ekam manawuge kurin oin hukume mehareyot ek mane ke ekam kuri goti huddakam ko nihare ka badalui huddakamash ihram bande ke hunna halatu ka shikar kurun nukuram engeri den engei waida halaltum fastodu tibamen ihram kana finawa shikar kurash amure menne nahi ekafau membes deh ko deni ekam manawge kurin wen hukumare emburi dani ehme ei huddakamagas agumen mihar niwahadak halatuga kongadakatto ekam onna majbur wejje halategga eenage kurimatiga mehuri halalu wecche ඒච්චින් ඒනා නුකෑෆිකම ගානම ඒනා ෆුරාණය ගෙල්ලුවානකම් කෂවරු ආහලෙතෙග්ගා ඒනේ නුකෑ ඉනුම් හුද්දවානෙතෝ මේ මෙහර සුවාල ඒනා කුරුමති කදුරු ෆෙනා හුරිහාච්චේ බුල් ඒනා බණහාගනේ ගොස් මරුවණි කාන් හුද්දෙච්චි මිහුරි එහාලතුක කොබෑත හුකුමක් එහාලතුක ඉල්මුර ඉත්තිෆාගො ඒනාක ෆුරාණ සලාම කුරුමට්ටක ඒනා කෙවුම් වාජිබවානක නුකෑෆියන ෆාෆරෝ ei mihar yoti wajib halata gos ehem bima mihar agun me wahadak ka halatuga wes majbur halatuga hudde ecche kevum wajibu afadai majbur halatuga haram ecchi kevum sam e hukumanna korive hukumake majbur halategga hudde ecche kevum ene wajibu quran salam kurwattaka ehem mihalatuga wes ene quran salam kurwattaka e haram ecche kevum ene bani wajibak ikhtiyar enongek manike timanne ebode ikhtiyar meeti nuka hore urmas nuka mulatake ti nuka timanne qur'an gelluwalum ikhtiyar ebode qur'an goti hudde kurbafa faafen nete en angwa goti meg mane ki timanne kurish nukuris masse nete enongek muradaki ekang majburi halategga hudde echchika ekkon eenayak qur'an salamek kur majbur wegen echchik kevum ene wajiba fadain mihar kurimati ge hore chikkevum ge faaf allah ufullewima eena hama jehen ene qur'an salamek kurmattaka e hudde etikam wajiba fadain mihar kurin e haram hen was mihar ene hudde kuripa edena kevum ene wajiba ene qur'an salamek मजबूर कुरिया हालतिका ओन्ननी वाजिब गोतक नो पुरा निसार का बैफार वाजिब हवे मजबूर वेदान बैफार इस्लाम दीन बदबस पुनम बस
enek Qur'an salam kurumattaka ek burani kale dina fursa noko be kale gatulu koddana enenge benge ekan tiwan noko fetiman mara daane niki khiyalen non kam mi hagigatek emi hunge sulukach evada halatekga dina badabas punun ene huddawane ena e badabas nubune enage furana dubbaliyas dina izzen we maqamegga komme gote timannen hediyes timanna dina badabas nubunana kamuga azum kanala horwe kamuga anama egen ene awlakam bodadi khassako ekan nubunu mugasom dina libe izzaten we maqamegga ega hifettun ene awlakam bodu henname sene buddha ebas puno majburi halat eko mihalatuga mi kewmuga masalaga mi enani wajib onene wajib again Quran salam kurum ene lazim em ei ikhtiyari kamenno ene jehene e aram kurai pawa chibesege paap Allah wanmar ufullawa fene gene halata bala em ene jehene chikagum sene Quran salam kurai hudde chek kevenneti den kurin denne majbur evede kennuane khiyalaka maneki komme halatakas waki hukum mi ganna enega majbur engeni enega halatu engeni e yawmana kanne gene komme halataka bule gotum se hukume boda enega halat boda ene enge demoti muladaka din faada hasil kurumuge masala kodin awon denne ifadein mas keun ei arankame kemoti Quran go sori nasum bayan kurwaf enames muladaka dige eheninge timsagan niyapati ege keheri ege baik dun sufa sufi misalaka fact mikalecchi niddalu mikalecchi kinetto beenu kurun huddawana to masalaga figu ilmorenge de raya ilmorina kul qur'an furtuma raya ki me ege maha gulun hori ebbesichen hudde luwan ek mane ki beran ege keheri huttas fang huttas echek berak e falapur echchegge adi bossege moogon lota e gulifawani masganda ko vejjam en ebesiche muddeluwan ei erroy sar duni echchege je fact lusalafia e honnani masganda isa fora den adroya ki huriha ech ameken e nune huriha bawate gechkum bes mulate gete huriha ech se masganda me fora utas e huriha echen ei aram wegen bachi en epesicche beerun kurun hudda wegen nowe ei mitang wah korweni min ebesicche hangande saaf kurun dibaw kur mikal ebes kamendeti marofa janawareke ebes bawatek beerun kurun ei hudda wegen wa kamenno den awu me wah dakkani hanganda abe ege beerun kusuga ham beerun kuruma abe mimasala gasfigo elboringe deraye ngoe ahmad bin hanbal rahimahullah ei uddevegen bakame nuko bayan koravene jumhur figuring arayaki hangano molatagette iterega aslu ei maske hudde chennames mehar echi marufa hurima nuni ehem farata katilei hurima mehar echi mas litibi kew mana emmema ege me hangano dibav koravijjikam gawanama dibav kur mekeni hangano gonna leya hadi tagagi ei welinkam bes wata nizmanu beenu kore chemical beenu komme sekkon eba ko dubbala hamekeni ege hangada saaf kore vichikam gawan me halatuwa emmeken dibaw em dibaw ko fikam gawanama e bawatuge janawaruge hang ei beenu kurun hoddech e ya chelis adi egmati geshinas adi ehem beenu tak kurikam gawidamas dibawatuge bes janawar geriye bes bakare bes adi ehin janawar bes katnula awwa maroi efada halategga eche beenu kurun huddawana dibaw kurre jamei masalaga rangalu rajorai ei hadis ka wardun asave nabiy sallallahu alaihi wasallam deke wadagen bekamalaka ei maimuna radha anna hadiyaka devunu bakariye e bakari marui ma nabiy sallallahu alaihi wasallam e bakari fenewadagen hadis kurave halla aqaltum ihabaha ege han tibamihum beerun kurina mahada rangane anganu nage fadabaghtumuhu fantafa'tum bihi e dibaw koggin ege faada ege nafa kalemen hasil kuras
මිතරුන් බෙදෙකොද්ද ඒකත මරුවෙස් දිබා උපරිදාන එනක සහී මුස්ලිමුගේ හදීස් එක වාරිදොන් ඇස්සවේ ඉදා දුබිගල් ඉහාබු ෆකත් තහුර ජනවාරුගේ හන් දිබා උපරවිජ්ජා ඒ තාහිරුවා en riwayat gaase ayyuma ihabe dubiga faqat tahura ebbes janawaru ebbes hame dibaw kurujja amakashor ge tahir wecche bitang asabe kono maimunag mi riwayat ga ebekanu suwal sufedde ei mula ecche nunge maneki katilafa ecche nune marofa ecchege ehema kibeye hanganu beenu kuru huddawani dibaw gogge ekema hadis kurbi innama haruma akuluha මොළතක ඉතින් මේ හරාම් වනි එක් කෙවුමේ හරාම් එහෙම හංගන දිබාපුගේ බේනු කරුන් ඒ හරාම් කම නෝ දෙන් අනේ මස්සලේ කි මිතංග හරාම් කොම් බයම් කරක් තකති ගිතරෙන් ඕරුගේ හං ඒ ඕරගේ කතිලිය සුද්ධ වාච්චෙන්නු හෙන්නු ඒක ජාතුගා නජිසිස් නෑර ගෙරිබකර් ජමලොච්චි කතිනුලා මරොයි මම මොළවන මොළතක දිගට ආරම්භ ඌරකි හිතෙන්න වරන් අවම කියවා ගතිලෙස් හලාලු අච්ච එහෙම ඉස්සම් පරිගෙන් දෙන් සුවාලකි ඌරුගේ හං දිබාව කුර වෙච්චියා ඒ තාහිර වානේ තෝ නුවන් ඒ බේනු කුරේදාන් බයෙන් එල්මොරින් ඒ බහුරි විදාලවෆා කුරි ඉස්ස බයම් බි රිවායතුගා ඉදා දුබිගල් ඉහාබු ෆකත් තහුරා ජනවාරුගේ හං දිබාව කුරවිජ්ජා හමකෂෝරුන් ඒ තාහිර වෙජ්ජේ අදි බයි රිවායතුගා අයියුමා ඉහාබින් දුබිග ෆකත් තහුරා කොම්මෙ හමෙබ්බස් දිබාව කුරවිජ්ජාම් තාහිර වෙජ්ජේ මි උමූම්ගේ තෙරය මි ආම්මු මානාගේ තෙරය ඕරවස් අදි පුත්තාග හම්බස් බයෙන් ඉල්මොරින් බවද්දව එබේකලුන් ගාතුගා ඒ බේනු කුරුන් දිබාව කොග්ගෙන් බේනු කුරුන් ඒ උද්දකව අනස් ජුමහූර ඉල්මොරි ඉතිරික සලෆ් සාලිහුන්ගේ ඉල්මොරින් පොර වඩා ගන්නවනි කුරීගේ ඉල්මොරින් පොර වඩා ගන්නවනි එබ්බස් ගොතේ දිබාව පොර වුනස් ඕරුගේ හැම පුත්තාගේ හැම තාහිර නුවානකව ඒ ජුමහූර් ෆිගුරෙන්ගේ රායකි අදි ආම්මුකෝ ඉස්සේ ගොස්සා සලෆ සාලින් රායකම චමල කුරුන් ආසා වාකෝ වාරදුන් ආසා වෙනස් බයි බේකලුන් එබෝරි හැම ඒකිතරෙම්ස් කුරින් දෙන්නවි ආම් රිවායත බල්ලවා ඒ උද්දවානකෝ විදාලෝෆස් සදර් බෑග් මුෆ්ති ෂුබ්නාස් රහිමහුල්ලාහ විදාලෝනි මස්සලාගා අම්මා ජිල්දුල් ඛින්සීරි වල් කල්බ් ඌරුගේ හමායි කුත්තාගේ හං විභාවතුගේ එච්චි හං එක්මානකේ කති නොලිය සහර්මන හරාම් වෙක බච්චිගේ හං ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم مي هن دباغ كفكن طاهر وما مدوغا علمورنگ تريغا خلافن اوه ان بداو فالأحوط ترك استعماله ام ركعات الاحتياطي غتكي دباغ كفكن بيس ميچي بينو نكرم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي نبي صلى الله عليه وسلم انني عمل كرم غتن اي ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه شبهات كنتتك معنی حرام کوام شکو بده كنتتك ركعاتر جميعا انك دينا انك ابرو ركعاتر كفي امي حديث باقي ده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شبهات كما اراغم في ميها اینا ہم کشور حرام کم کراگم ایما حرام کم کا ومکے فرصت ور بڑ کو میں فننی اصل ایک ذات حرام اچبی ادی حدیث کے عموما نونمگے احتمال ہوتیما اجل مرن خلاف ستما ایکو بوڑا رنگل گوتکی එපද එච්ච බේනු එක්ගොතක ස්තුකුරුම අදි එකලෙක් පාන එන් අදි ස්පස්ෆුලක සෙබොය දා මා යුරීබුක ඉලා මා ලා යුරීබුක තිබාය ශක්කුවා කන්ද දූකොල්ලාප තිබාය ශක්කු නොවා කමක දාස් එක්මානේ කේගේ හම් බේනු නුකුරීම නෙංගෙ බශක් බේනු කුරීම ni terege me shakku ufedeni emme maagomenne ikhtiyaren onna maqame gefade bisti beenun kurungai edevigum bago tennun rakkateri goteki efade chain durwe rakkateri din alumen ane maida suratuge me ayatuge somme wahagata dakkaran cheni idin alune ter kuri galgon waane
hermiga barabboda ufedeni suwalen beenumana maselen ei miharu Allah ge suful zikr nukurei katilei pahun necchi waaga dakkar argumen katilachi mihar noy argumen fiharekus ecchi ganegen kani enno dem baifa rajyage sima huri fene argumen madunna mes ebbiskala halal ege jaha nuhun necchis ema warar muhim wastu argumen ecchi ganne or emme kodumen ever argumen balalu halal ege katilenje ebbis janawarege mahigga ecchika halal we adi enun ecchi vis surangali ega halal kaichi boichikkum gwana halal jaha purto belu ega bar madda ecchi ekuraruge bura bepar huddanu ecchi ekobes em hassa ko ecchi eggam janawarege masawum gannakam gwanama waram muhim halal jaha purto belu tin mi denne direte ke terega am usulaki nabiy sallallahu alaihi wasallam mi janawaru tere me awna huddaka bayan kura mewani puring isobam beje mi janawaru ke terega mana ecchi istisna kore mewani doni sufa sufi ke tere buliwake unnechissa den mi janawaru ke tere fera den unnech e hadis gasan نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع جنوار ترين فيرا دهن نكمج وكل ذي مخلب من الطير دون سوفا سوفي كترين مخلب مخلبك وكي هنك نمي عمو قبل اتشي كيو مناوان جنوار ترين den amusulake echi huddum den unnani insanaga nafsu murdarukam deke echi murdar echi misalaka mingana nufedeja bisa kore piu hasiganda gellunde echi murdaru echi keun huddenwa ennuniyam aslaki den gur echi keun huddo emya sama algum mi ayatuga mima me dakkalan gastu kuri hisaba wahada kanimun inshallah dembes bike ayatan gadi mi mawdu agulu huri annani inshallah آية وغريمبر عومن إيهكم تفسير القرآن هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته